Mama wakwaba meeting at the Ajwa searching mesrel now was subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. Felix appear political zone and a okasi. Nanesa walking na NDC. And His Excellency and our Danko Kufado Osrel say enter next year 2024 on day. No wakra more ambulance abagana hand because NDC fu bebrebe ya heart attack. Titiri pani o mampenda da John Dramani Mahama shock bi obekom ni asem keto akra because this time around the day 1 million votes no 2 no 2016 no ebe 1.2 and I said 2 million cry vote and now 2.1 million votes and what the to know Intine Felix as His Excellency and Danko Kufado Bomodin so bekra ambulances bebre abagana hano because 2024 the best short today anya asem keto akra because short car NDC for bekum nya asem keto akra NDC for mo de modern entina mo platforms social media platforms so entina mo radio stations TV stations na mo ya propaganda entu futuru na MPP for so namase kensem che Ghana for ade omo aye project na your friend is saying policies omo aye hospitals omo asisi interchange na kwan omo ye ntebe ko Ghana for wontrim 2024 mo imagine say economy mo aye dentim automatically mo eminya na mo boa benya shock papa yentie se ma Felix Apia de etuja John Mahama me say 2024 we need more ambulances so na so me we need more because encrophobia gugu NDC for no wo mu benyenya nya police station na omu wini de bia no omu be kogwe kogu number na say dey see ai kumawunu say mu ye omu say ye ntia say ye what 9 members na 4 pen to aba 5 no we 5 na usamu ya kwasiampa for party tie ni machi bio omu to my MPP mu polling agents na mu dwene say 5 na mu dwene so ombeto aba ama mo no wo man to aba ama mu because omu hunu say so omu be di sa kwasiampa for NDC party akia ye nye Kimpaluta ana paluta Kimpaluta wa no ete oso uchia me amisu chiawo chiawo pa na mo share page ni mame na mamo maye ho kwan mamo maye ho kwan mama hama ene Ghana nda bio no ne Ghana da akwasi ampafo ma no wo ni ama papa wo ma wo mo 47 na 47 na kesi achi 51 sa akwasi afo no wo what the Mahama anyone ba be dem a won pie mra no na ambulance ko pie Dubai yes ye ton ambulance ni age adi ye di abrewa ma wo awon ba papa ye compare ye ho asem de trace bu I was for in some way and brother Felix and the atuja chere mo so fam wo so I no so ko wo ya nkwase antokwa no mo be ku social media ye the maze bell ma say for no so fa wa ya se kakra na hwe se bia wo de yi na ye wenum sunsum ni beba so a eno so akọbọ no troka koka se sebe ne ba bia furudwene wa mobra Mahama wa mobro na me nim say deep down Mr. Mahama, if you are listening to me, I know deep down when you look in the mirror you cry. John Mahama me nim say wo check eyimu a usu you cry because ujene ho say eh na nti amenya na waza magana mama no to awe bode na me ntum ne na anwo ba papa enembre ho na wudum so yet na Ghana ma ba wudum so ma yen wo ba wudum so me say amagana enne wo de Mahama bakra so won so Mahama nsa amagana be pono wo mpe obeka cho se be ma fu say me nkoda ho na we medam so apu to me ye ampa won ye because ade ya ene se kwasi ampani da so no watwitwi break he rough wono an ho mantem no ogina so no watwitwi break Jimmy ade ya ne se wo ba be da ne ho de ato amadwadwanchi anyansa ni nitrim na oda so twitwi break or you foolish ente ne sa akora de a ye nda ya akora apredeko enti wo hwa wo mo ma de ni na no hwe ho ma me bi ne nko ade bia ya me ka na ha NDC for ma no wo de ne to kete so a wo mpe opehwe ho ma me na akoma ne da ha na wo hwe so obi ba nyansa ni yitrim. This is GH1 NDC. Now me after this video I thought say
they will stop talking. When I posted this video, share kwasi comment NDC foja. Na uni bibi NDC inferior you. Now it is because they said they have short memories. Into omoka asemwa omonkai. Ghana ni awosha menne, wa awosha menne. I remember clearly when we were talking about say Mahama investments in Dubai, because those times no go Dubai pa. Almost say it is never true. When special prosecutor Martinamidu was served, say Yatisa Mahama when Japadi bini wa henti ya sheno. NDC for say a political yedema sebe amagana ma went to minna woma papa bia o ma wo ye mamu chalk ni ye mamu chalk chena. Utie we are graduate ya kono ko twitwasre na papa ya bo sankwase amana na abewugu ho wa brantie no John Dramani Mahame ye de oba na ma wo se wo ne nkoda no ye de ma wo antumi anwo ma bia ama akwase ampafo ma na abewugu ye so de ebegu ye adwuma ebi ni dum so ebegu ye adwuma kosesa power purchase agreement ya ne ye nyusu ane ye tua hoka ebegu ye so ye nim watopa Mahama ye ma me di ebio me yama Ghana kranka wo bank me catch him because wonya papa onyo ba wonya bema sebi sebi de mechi to so wona menda wonya papa me jeja me ho ma wo di dum so me jeja me ho ma wo enkoda ye wo mo ba ye kura ye fo nko school o ma allowance se kura mo gifri wo nsem say no kurant no mbeka say enyo mo papa no bi okura o mo nkasa. This is what you did. Why have opportunity to stay in the opposition for 8 years closely? You still don't have anything sensible to tell Ghanaians, but Ghana you will cry 2024. I'm a Ghana ma went to me na woma papa bia o ma wo ye mamu chalk ni mamu chalk chena. Utie we are graduate ya kono ko twitwasre na papa ya bo sankwase amana na abewugu ho. Wa brantie no John Dramani Mahame ye de oba na ma wo se wo ne nkoda no ye de ma wo antumi anwo ma bia ama akwase ampafo ma na abewugu ye so de ebegu ye adwuma ebi ni dum so ebegu ye adwuma kosesa power purchase agreement ya ne ye nyusu ane ye tua hoka ebegu ye so ye nim watopa Mahama ye ma me di ebio me yama Ghana kranka wo bank me catch him because wonya papa onyo ba wonya bema sebi de mechi to so wona menda wonya papa me jeja me ho ma wo di dum so me jeja me ho ma wo enkoda ye wo mo ba ye kura ye fo nko school o ma allowance se kura mo gifri wo nsem say no kurant no mbeka say enyo mo papa no bi okura o mo nkasa. This is what you did. Why have opportunity to stay in the opposition for 8 years closely? You still don't have anything sensible to tell Ghanaians, but Ghana you will cry 2024. John Mahama, me say 2024 we need more ambulances. Now so me we need more